Bakunzi b'ikiganiro Yesu araje turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Tumye kuba kaze kuri no televiziyo yacu no repentance no event. Turabahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Kuri no munsi tufise ijambo ry'Imana litubwira mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Uno munsi kino kiganiro mugishikirizwa umuvuga butumwa nimbona Leona nkuko bisanzwe biri mwama mugishikirizwa nuno muvuga butumwa. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ca 3 turahera ku murongo wa mbere. Yohana umubatizi yigisha abatiza. Muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Uyu niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho mugorore izibihamo ziwe. Dusimbe ku murongo wa 6. Babatizwa nawe mu ruzi Yorodani batura ibyaha byabo. Abonye benshi mu bafarisayo no mu basadukayo bazanywe no kugira ngo babatize arababaza ati mwabana b'inzoka mwe ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza. Ku murongo 8 nuko mwame imbuto zikwiranye nukwihana Yesu ahabwa icubahiro. Kuri no munsi twagomba tuvugane ijambo litubwira kwihana kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubu yari Yohani umubatizi yari ariko arabatiza yigisha asemerera mu bugaragwa arasemerera bantu baraza barihana ndetse uhaza n'abafarisayo mwabyumvise ndetse n'abasadukayo ngo baraza bose kuri we baje kugirane babatizwe nawe. Ariko Yohani umubatizi yari mu bugaragwa asemerera n'ijwi rirenga avuga ati abantu bihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nshuti mukundwa uri kuranumviriza ndakwinginze wihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Abafarisayo baraje kuri Yohana, abasadukayo baraje kuri Yohana, bose bari bazanye n'iki no kwihana. Ku murongo 8 niho twasomye neza ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Aha ku murongo wa 2 ku murongo 8 naho twasomye ngo nuko mwami imbuto zikwiranye no kwihana. Haleluya. Sinzi ivyo urimo ariko ndakwinginze wami imbuto zikwiranye no kwihana kuko Yesu araje. Yesu araje. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta muntu n'umwe azi umunsi n'isaha Yesu ashobora kuzirako. Naco gituma ndakwinginze mukundwa uri kurakurikirana kino kiganiro wihane ibyaha byawe byose. Urumva n'abafarisayo baraje kuri Yohana kandi Yohana yabatiza abanje kubatuza ibyaha byabo. Twabisomye aha ku murongo wa 6 ngo babatizwa nawe ngo mu ruzi Yorodani ngo batura ibyaha byabo. Ndakwinginze mukundwa ku munsi watura ibyaha byawe. Wumve yuko Yesu ashobora gushika isaha n'isaha. Wihane kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe tutiteguye. Ndasoma kandi jambo ry'Imana mbona muri Bibiliya ibyahishuwe Yohana gice ca 22 duhereye hariye ku murongo wa 15. Jambo ry'Imana atubwira ati ndaza vuba nzanye ingero zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. Haleluya. Ndabaye ikaze rero muno jambo wumve yuko uri kuritegura uri kurihana by'ukuri uri kuraheba icyaha uri kuratura by'ukuri kubakozi b'Imana ukatura ukihana by'ukuri. Bakundwa bene data mariko murumva nino jambo ndabashimiye ukuntu mwari muriteze amatwi mwumviriza ko mukwiye kwihana dukwiye kwihana. Haleluya. Kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi.
ku murongo w'umunani ngo nuko mwami imbuto zikuranye no kwihana. Sinzi imbuto uri kurama, sinzi imbuto uri kurama mu babanyi, sinzi imbuto uri kurama ku kazi, sinzi imbuto uri kurama mu byo ukora byose. Ndakwinginze wambe imbuto zikuranye no kwihana. Turarangije. Yesu abahezagire. Reka dusengere umuntu wese yumvise no jambo kugira Imana idushoboze kwama twatura ibyaha byacu, kwama twihana ibyaha byacu. Mana data wa twese ubyagehera mu ijuru, Mana uhoraho, Mana ukora ibikomeye, uri Imana ihambaye, Imana igira neza. Ndasengeye abakozi bawe, ishengero ryawe bumvise rino jambo, ubandanye kubinginga, ubandanye kubahezagira, ubandanye kubashoboza kwihana ibyaha byabo, bazinukwe ibyaha nkuko abafarisayo n'abasadukayo bahunze ibyaha baza kuri Yohana baratura ibyaha byabo kugira babatize. Ndabisenze ndabasengera kandi mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen.